Урмат Сатарова, Көпірі, әңгіме. Қариялар сейілдеп жүріп чарчағанда отыра қалушчу жол четіндегі отырғыштардың біріне деп таяғына жүліне өзін аярлап отырған Жамал «Құдайдың бұл күні да өтіп атады» деп қойды өткен күнге өкінгенсіп. Бұл әлі күн емес, өмірі тегін өтіп атпайбанын. Ақырғы күндерде ушылы яны ичетін жеп, ойларының чечімін табалыбай үшінчіп та кетті. Тақыр ментіп жауырқап жүрчү меселеде жаш оның дайрасында қағылып соғылбай, төп-төз ғана қалқып жашап көнгөн жаны бірегей доғылына қабылып, ойқы қайқы жиегіне ұрынып беріне отырып, көптен бері су бетінде ағып жүрген керексіз қамғақтай жиекке серпіліп қала бербеді бе. Ал эми дайра өзінің ұғында жаш осы баяғыдай. Аққан. Жамил болса бұл жерге мықталып, ошол жерден жол таап жыл албай отырбайбы. Жыл сіле бары башкача болуп кетчүдөй. Жок, эми мага жол жок. Жолумдун аркы бети көрүнбөй турат. Кайта барам. Жамил терең дем ала үшкүрүк аралаш суулгун демин чыгарып, ийини шалдырай жаркырады. Жердин көзүн ойчудай көпкө чейин бир жерде дешедиктеп ойго талды. Баягы эле жиги жок ойлор. Жашы 60-тын кырына келген менен 70-тен ашкан чалдай. Көздөрү чөгүп, өңү кер сары. Кан тоорусуна чалдыккандан бери өңдөн кеткен рас. Ооруп каруудан күчү кетип, акча тапканга алы жетпей калганда жөлөнөргө жөлөк таппай арсар болуп отурбайбы. Баарына өзүм айыптуумун, дейт, кезере өзүн жемелеп. Өмүрдүн баркына жетпедим, өмүрдүн ушунчалык кыскалыгын аңдабадым. Ойлогон да жокмун. Көрсө, өмүр менен өлүмдүн ортосундагы жашоонун баркына жеткен эмес экенмин. Мына эми эки бутум эки жакта турат. Кантейин. Өзгөлөкөм өзүмдү басып, жылуулук таппай, жашоонун катаал жагынан карыша чыйрыгып баратпаймынбы? Жашоонун берки өйүзүнүн аркы өйүзү даана көрүнгөнсүп, Жамил алыстарга көзүн кадайт. Жан кешти болуп турганыңда, албетте, баарынан түңүлүп бир чети жүрө турбадым деп өкүнө, жашоонун кумарына тойбой, ошентсе да кол булгап кете берериңди ойлоп эле калбай болооруна нанып, жаның сыздарын Жамил эми туюп отурат. Ушундан өткөн асап жок экен, дейт ойлоно берип, ойдун сартабынан сааркана Жамил. Эмне кылсын, баарын өзүнө өзү тилеп алды да. Ушунчалык барарын билгендердин сөзүн укпай, мына эми айрыкча байкуш апасы. Эне эмеспи? 9 ай омурткасы сыздап, жүрөгүнүн астында коргоп, күнү келгенде алтындай аманат жанын Алланын колуна тапшырып, өлүм тозогу жакын толкуосун тартып, жарык дүйнөгө келтирип, бооруна баса ак сүтүн берип, ак дил ак ниет менен эр жеткизип, ак караны боолгой албай калганда, чыйпый чыгып, эт жүрөгүн чаба, жамандан корголой айласын таппай калганга чейин чабалактады го. Аны Жамил этибар калдыбы? Жок. Кайра тескери кабыл ала, апасын душманындай көргөнүн эмне десе болот? Хаял айтмакчы көрө албай жатат. Шаарда эле жашап өнүп өскөнүбүз эмнеси жаман деген да. Ооба, үйлүү жайлуу болушту. Жумуш, машина бар ойдогудай. Чамгарактаган аялынын акылы менен болуп жүрүп теңдеши жок эне мээрин чанып, натыйжада бири эки болбой, итке, кушка да кереги жок болуп отурбайбы азыр? Ушунчалык да акмак боломунбу? Айрыкча апамды кор кылган экем. Жаным апам, тирүү болсоңуз гана, бооруңузга катмаксыз, каталарымды кечирип, аман болсоң болду деп башымды сыламаксыз. Кечиримдүү жан элеңизди. Жок дегенде, ата жайымды сатпай койсом болмок экен. Мынтип көчөдө калбайт элем. Мына эми туңгуюктан жол таппай отурам. Өзүңдөн көр, Жамил. Өзүңдөн көр. Бекети жок ойлор, таш жарган үшкүрүк, алсыз дене оорун таягына сала оорунан турду да, буту тарткан жакка баса берди. Кайда барары белгисиз.
Bir tobay boldu. Borker insandın şarapatı menen uşul jerge gelip kalganına. Özünün çoğun bir top ata apaları bar eken. Halar menen salam alike gelbese, degi eçkimisi menen barlaşkanı olmadı. Özü menen özü. Medayımdan den soluğun suramcılığında, baracakşı, datım yok, dep orusunda jaşırıp koygun. Biroq orloşup baratkanın gün sanap sezip barat. Biri bilgendemne, kimge kerem bar emi, jön gana tim bola vereyin degen bütümge kelgen bolçu. Düğünöde жүрüp, oğul kızların çetilden okutup, meğer akıbetten azdırganın mına, emi, özü meğerge zar bolğunda düşünüp, barmağın çaynağını geç bol olduradı. Balam, baldarına tarbiyana tura ver. Hayalına başынан beken bolbadın, gözüne çöp salıp жүрgönünde bayqabay jatasın. Dünya ödep жүрüp, imanыңdan ayrılba, degen apasının nusqa sözleri kulağına emi жаңыры boğulup, emşeğinde bıylağının kim görüp kim tuyat emi. Qışaygır biraz jaşırağımda gözüm açılsağına. Baharın saqtap kalmakmın, bahar demekçi hayalı bala çakası amanğa. Halar üçün sen joksun, unuttun bu? Sen akça taap baydan deyip turganda bar eleng, hazır sen bir majürösün. Hayalın bir makluktan ayırmaң jok, sen eşekte iştegen gezer algansın. Adam beleng sen degenderi esiңden çıkkan emestir. Jamildin көзүнүндө bu qaralaşı özünün önünün başka ön ısırına koğrap jattı. Da, emi, eçkimge keregim jok. Dura, dep öz sözün özü makuldadı. Karacanın karı çurup tündü tün, gündü kündebey, gede üy betin görbey, üyü jayım, tiriçilikim, uğul kızdığı bolğundan keyin, bala çakım dep üyün üy jayın jay kılıp, jaşosu orta sardan jogorу olup kalgan çakta elönün kırından aşkan. Apasının aytımına qaraganda es tartkan malında jaş baldarda sarı qorusu güçöp, aldağı katı organ eken. Orukanada orun kalbay, üy şartında darlanıp, oşolu orunun zalı bu orunda kalıp, bu orunanda çavırkap жүрgön. Jaşosu kiremet bolup den solğuna kam jebede, içkende içip jegende jep, çardadı da çardadı. Anan den soluğu da öte jawırkap ketdi beje, jaratkan bul köyröndü, tıybasam bolboy kaldı dedi ve aytor, tezele özün oru kaldırıp koydu. Aldan getep tamakka bolğun tabiti da jogolup, batele közleri kirteye öňden azdı. Hayalına öz emes sözleri de jakpay, mokoço kirde vay jüdödü. Orusu jugat dep, etke jem bergendey tamakta alıstan koyup, ozun bir kolu menen jap bölmeden çıkkan şaşaşkan ayalı, "Hey öler bolsaң ölbedin, toygazdın go," dep kakşangan günleri de boldu. Oşonda Jamilden jaşonun kaytar düýnü tarazasına düşüp kalganın hayalı da kaydan bilsin. Anday nersege akılı jetken ayal bolsaçı, hal özü de uağı gelgende oşonday tarazaga düşüp kalar da balkim sezer. Akılı jetip Şamilge okşop göz açılar. Oşunda Şamildin de uağın koşo tartar. Antkeni Jamil göz açıp görgönü bir sözün eki kılbay ömürün arnadığı. Aytkan degeni degen bolup, erinin uru aymağынан da ajıratkanı kimge jaktı deysin. Eldin da, eninin da nazarынан kalıp öz kusuru özüne tiygeni da. Bir gün adatınça sırtqa çıkmak bolğun Jamil, alsıray dalisten çıkıp baratıp, jer köçü başı aylına et betinen getip jığılıp, araň ün çıkarınga jıraydı. Jakşı ayalı üydeken öz bölmesinden şaşıp çıka kala oğuzun jaba, "Ha, kırıp kal, dağı emne boldun, degi senden kutular gün bar bu degi," dep aykırat Jamildi türtkülöy. Jamilden kыстap turgan zarası çıkıp ketip, öy içi çıdap bolboy turgan jıtka tolgonduktan, eşik terezelerdi şaşa açıp жүрüp, tez jardamdy çakırgan ayalı Şamildi öýde kılgısı kelgen jok. Sırttan girgen muzdak şamaldan biraz sergi düşkön Jamil ordunan tura albasa da, "Ah, canım," dep kıymılga gele, jaş onun uşunçalık kerektigen, jaşagısı kelgenin jan tüýnösü menen tıydı. Jaşagısı gelip ketdi. Oşonda ölümden birinci joluk korktu. Ölgüsü gelmedi. Biroq ordunan tura albady.
Oorukhanada 20 күндөй жатып үйüne geldi. Oşonda bildi, kan doğrusu da bar ekenen. Ana avaylap, göңülün qaragan adam bolbodu. Balası da, kızı da okusundan gelişiptir. Ataсын qarap, arı jaqtan ele, "Здрасте, pap," dep koyuştu. Boldu. Mına, bala menen kızdan kelgen mer, akıbet. Baldar üçün emneler kılbad ele Jamil. Tütöböken jeri tütöp, küyböken jeri kül boldu Jamildin oşonda. Orusu güçödü, ayalı baldar menen başka bölmede, muzika, göңülleri kunak, özleri menen özleri. Orusu çıdatpay, oğuzu çaptaşa suusa başkanaga yeptep jetip su içmek bolgon Jamil, dualdı karmalay bölmösünün çığa kızın köre kalıp, "Kızım, su verçi," dep çaldıraydı. Kızının kolundağı saptı stakandağı suun halamın de umtula koygun Jamil, dengselgen boyun karmını albay kızın basıp çıgıladı. "Mama," dep çağırgan kızının önünden şaşıp çıkan ayalı, erinin kızının üstünde jatkanın görüp emne oldu degenin orduna, "Ölügüңdü köreyin ayvan, öyle albay çatıp kılganın kara," dep Jamil de arı odara kızın koldan aladı. Angıca opur-topurdan başka bölmeden balası çıga düşünböy, "Mam, что?" dep sözün bütülek, "Haynyhan akmak, öz kızına da aslasın be?" Devan kaykan balasına karap, "Вот что?" dep akıraydı. Canı gözüne körünüp jatkan Jamil, "Balam, su," deyt, jaldıray karap balasına. "Ты что, pap?" dep atasın jekire karagan bala apasının артынан кетет. Oşonda Jamildin gözüne kan tolu bar güç menen boldu bir muştay su dep aykıradı. Eç kim okçuda emes. Dayana, anan tizeleyi ordunan tura, sudan gözü uçup turgan canı sendele aşkınaga jönöйт. Sudan içip özüne kele dualga süyönüp olturganda, ayalı uğlu ekö girip kele, "Sen emne kılayın aytçı?" dep baştan arın okup, "Öldürüp koy elegimde jogol bul jerden. Kança akçаны kuratıp darlatıp adam kılıp koysam, kılganın uşul bu ayvan. Öz kızına, hazır jogolgun. Tur, jogol bosan kamatam, bizdi tınç koy." Araң süylögen Jamildin sözünü albuğuttangan ayalı uğup da koyboy jelkeden aldı. Balası jardamdaştı. Darbaza oğuzunda köpkö oturdu. Bir vakta eşik açıldı da Jamildin kara sumkası talp etip canına düştü. Arına gele düşkön Jamil biraz çirela, "Şaşbakla, ezdep tappay kalsınar ele," dep ornan tura üyün bir karap alıp kaysı jakka bararın bolkovu ile basa veredi. Gün geçtep ireşiri bolup kalganda kursağı açkanı çıdatpay jol chetindegi bir aşkınaga giret. Birinçeli su suraganın bile tandan ara gözünü açsa ak halatçan medayımdı göröt. Görse özünün ketip kulagan eken. Tündü oşol jerde ötkörüp, erteң menen şaharga jol aladı. Taştandıdan buyurganın terip jep жүрgön kündörünün birinde, "Bayke," degen ündön артын karaydı. Bir kolunda iştermandar götörçü sumkası var, 30'lar çambasında kelbetті jigitти göröt. Jigit jılmaya, "Assalamu alaikum, kөнüge göröm sizdi. Jatar jeriңizde jok okşayt. Kayсы günü musurkananın daldasında uktap jatkan ekensiz." "Buyurgan eynem. Eger tura көрсөңüz, men sizge jardam bereyin." Bir dükөнгө juk taşıgıç kılıp işke jaygaştırgan jigit eski kiyim bolsa da Jamildin üstün жаңлап koyot. Бирок ден соолугу жакшы боло бербей кетмек болуп, анан кантип нан таап жештин жолун таппай карылар үйүнө барууну ойлонот. Башка арга жоктугуна көзү жеткен соң теги жигитке агынан жарылат. Ошентип, бул жердин да туз насиби түгөп калган көрүнөт. Абалы күн сайын эмес саат сайын солгунда баратканы даана эле билинип, бар күчүн жумшап кыялында жатаканасына бараткан чагы. Жатар коногун эмес, өмүр менен өлүмдүн ортосундагы көпүрө болгон жашоо жолу акырылап, көпүрөгө тирелген туткалар улам урагансып, муун-муундары зырып-зырып эде үзүлүп жаткандай, буттары кылтың-кылтың эте түбөлүктүү үйүнө бараткан эле.